stižemo i do Sopotničkih vodopada. Ovdje je uređen i ovaj betonski mostić, a iza mene možete da vidite vodu koja teče, a evo gore i vodopada. Gore je još jedan nivo, vidjet ćemo kasnije kako se stiže skroz do njega. Ovdje se također nalazi i ova livada sa ovim velikim kamenjem, odakle se proteže predivan pogled. A ovdje, kao što vidite, kreće staza koja vjerojatno ide negdje gore skroz pa kružno. Malo više penjanja i relativno je strmo. Još samo par koraka. Evo nas. Wow, predivno je. Mi smo se popeli skroz tamo od ozdole. A pogled, slika govori više od reči. Imajte na umu da je sad letnji period. Ovaj vodopad bi u kišnom periodu vjerovatno izgledao još bolje i još lepše. Zbog toga što bi bilo više vode, samim tim bi i on bio mnogo veći. Sada smo tačno ispod ove stene. Vodopad nam je baš blizu. Evo koliko smo se popeli od ovog mosta. Nije za svakog, pogotovo ukoliko se plašite visine ili imate slabu kondiciju, možda do onog donjeg dela ili eventualno mosta. Ovdje gore nikako. Vratio sam se ovdje niže i sada ću nastaviti pravo tamo stazom dalje i vjerojatno ćemo da siđemo sa druge strane. Staza nastavlja tamo gore, a može i ovdje da se prođe. Meni je za sada dosta penjanja. Ja ću polako da nastavim stazom, da se spustim dole.